Umujyi wa Bunagana uri hafi y'igihugu cya Kongo gihanye n'imbibi na Uganda uyu munsi kuwa mbere wafashwe n'inyeshyamba za M23 gusa umuvugizi w'ingabo za Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru yavuze ko nta makuru kugeza ubu abifiteho. Mu gitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro kuri gari ya moshi mu mujyi wa Kaduna ho muri Nigeria mu kwezi kwa gatatu abantu 8 bakahasiga ubuzima 65 bakaburirwa irengero. Uyu munsi 11 mu bari bashimuswe barekuwe abandi 12 bo baracyari mu maboko y'ababashimuse. Ejo ku cyumweru umuvugizi wa leta muri Burkina Faso yatangaje ko igitero cy'abajihadiste cyagabwe mu mujyi wa Saitenga cyahitanye abantu benshi mu gihe ikindi cyagabwe mu mpera z'iki cyumweru mu mujyi wa Alga cyahitanye batandatu. Tugaruke muri Kongo aho umwami Philippe w'Ububiligi n'abamuherekeje mu ruzinduko barimo ejo ku cyumweru basuye ibitaro bya Dr Denis Mukwege biherereye ahitwa Panzi hafi y'umujyi wa Bukavu. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson uyu munsi kuwa mbere yashimangiye ko gahunda yo kohereza mu Rwanda abinjira mu gihugu cye batubahirije amategeko izakomeza.